To ni prvi sedež družbe Ford v Italiji, a zunanja podoba tega goriškega muzeja je izdelana po izvirnem načrtu za poslovno stavbo, ki jo je tedanji kralj avtomobilov Henry Ford leta 1923 odprl v Trstu. V to zgodbo o uspehu se je leta pozneje na malce neobičajen način vključil Paolo Graton. S svojevrstnimi marketinškimi pristopi je na področju prodaje Fordovih avtomobilov dosegal izjemne dosežke, tolikšne, da se je z njim srečal celo sam nečak tedaj že pokojnega Henryja Forda. Una cosa così che non posso dimenticare di essere riuscito a vendere contemporaneamente 7 Ford Fiesta a 7 fratelli Bagolin come nome, del Fossalon qui vicino Grado. Istočasno je Paolo začel zbirati stare avtomobile in nastal je muzej. Danes je tu več kot 60 vozil iz različnih koncev sveta in prav vsak ima svojo zgodbo. Najstarejši avtomobil v muzeju, model Cleveland, so izdelali leta 1899 v Združenih državah Amerike. S pomočjo baterije ga je poganjala elektrika, namesto volana je imel ročaj. Z močjo 2 konjev je dosegal hitrost 25 km/h. Spet drugi posebnež je ta model Oldsmobile, s katerim se je Paolo leta 1972 udeležil tradicionalnega tekmovanja, ki poteka med Londonom in Brightonom, v spomin na odpravo strogih prometnih pravil, ki so dotedaj veljala v Veliki Britaniji. Prima del 1896 una macchina, quelle poche macchine che erano quelle volte in Inghilterra, dovevano avere davanti, la macchina doveva essere preceduta da una persona che sventoli una bandiera rossa, che voleva dire che sta arrivando un'automobile. V muzeju je na ogled tudi del proizvodne linije, ki jo je uvedel Henry Ford. Aprila leta 1913 so na takem tekočem traku izdelali prvi serijski avtomobil pločevinaste lici oziroma T-model, ki je bil prvi širše dostopen avtomobil. Ljubitelji muzeja so nedavno sprožili pobudo, s katero vabijo k simbolični posvojitvi vozila. Posamezniki lahko pomagajo pri čiščenju in negovanju eksponatov in s tem ohranjanju muzejske zbirke. Nelle prime 2 settimane abbiamo avuto come contatti oltre 6.000 persone. La gente della zona principalmente, però sono venuti da anche lontano e c'è gente che si è collegata su Facebook dagli Stati Uniti, da tutto il mondo, insomma. Paolo Graton je na ogled postavil tudi svoje inovacije, kot je denimo tole vozilo, ki spominja na Bondovo. Med vožnjo se preprosto odpre. Tega denimo je moč upravljati s pomočjo volana in ekrana, kar iz prtljažnika. Izdelal je tudi kopijo prvega radia po načrtu Guglielma Marconija. Na ogled so tudi številne naprave, ki so jih vojaki in agenti uporabljali med drugo svetovno vojno. Svet tehnike v malem. Il museo qua è una collezione di macchine, ma è anche la vita del signor Paolo e anche il suo spirito, la sua inventiva, il suo genio per la meccanica. Radovednost, strast, zagnanost. Iz njih so stkane najlepše zgodbe.